Ngifike la namhlanje it's a second Sunday ngila ekhaya ukuzokhonza. Ngabona ku-TikTok intshumayelo intshumayelo yakhona kwakuyintshumayelo yangephasika. Yes. So ngabona lapho bazalwane yangithinta kakhulu bangcwele, yangithinta ngasho ukuthi no yazini lapha kufanele ngiye lapha ngiyokhonza lapha because leli vangeli ngiyakuthanda. Ngiyakuthanda ngendlela emangathi ivangeli eqondile elihlukanisa nesono bazalwane ngiyakuthanda nje. Amen. So ke bangcwele ngayisinqumela ukuthi no ngiyakhona ngiyokhonza bazalwane. And ngafika nalabo bazalwane kukhonzwa into engifike ngayikhulekela uNkulunkulu ukuthi expectile bazalwane ukuthi izinto eziphathekayo. But ngifuna mina noNkulunkulu ukuthi sike sihlale naye bangcwele. Ngifuna ubukhona bakhe empilweni yami. Ngifuna ukumuzwa, ngifuna ahlale nami ngihlale naye. Ngifuna ukuthi ngikhule enkosini, ngikhule kumazini yena bangcwele. Ngithe mangikhuleka bazalwane nayizolo ngeze ukuthi hayibona, ngeze ukuthi manje angisengeda manje. Ngeze ukuthi hayi ngezwe le peace le joy. uNkulunkulu ke wakhuluma Sunday sesiphuma la. Wakhuluma ukuthi ke na it's a week of favor. Amen. Mina ke bangcwele bazalwane ngithe mangifika ekhaya nje ngasho ukuthi hayi I receive vele kuzokwenzeka kodwa hayi akuyona into engathi ngiyibhekile uyayibona but into engiyibhekile le nje bezane sengisho ukuthi ngifuna uNkulunkulu kuphela. And bangcwele ngithe mangabe ngikushaya azange ngize ngibe ebhlungu ukuthi iMonday, Tuesday, Wednesday ayikho into engiyibonayo engizingizwayo noma call in ngathi hayi ngarelax abazalwane. But Friday namhlanje Sunday izolo ngathola i-call bangcwele ukuthi ke nasibuza ukuthi available yini kunesikhala umsebenzi.